ni tuoka hwaini na tuoka hwaini nigetha twihaririirie uhoro wa gukorwo tugiguthomithia maundu kana uhoro wigemene na hormonal imbalance akorwo he kindu kimisusa ko ndagitari o mundu arora ngociria ni hormones ngociria ni hormonal imbalance ngociria ni rako. So today turenda ku understand hormones ici ni iriko rire turoga imbalance kana kugate hita ringi citira balance wega mwiri-ini kana citira ruta wira uria kwagiriire niki gikoragwo kihitanite. Dr. Lilian Wangui, karibu sana. Asante sana Wangui. Niguo ni ngatho twamukira guku gwaku tuke tuthomithie erore. So hormonal imbalance au akiu ni kenene bio tondu hormones ni chemicals iproduceagwo ni mwiri. Chemicals icio cia produce o haria kiga kiria igu produce ikaingira thakame-ini igathi kiga-ini kingi kuruta wira. Riu ira mwiri wa tuge na reproduction maundu ma kugia ciana maundu maria matua mundurume na mutumia riu hormones ingita cia toro cia insulin cia ngoro ri irahura icio ni same no kiwango ri no ikoge tofauti. Ona ici ingi hormones iria cituaga riu kahi gakinya ni kugimara kariu gagikureta muthuri mumero urikire mugambo urikire ciande ciarame riu hormone teo testosterone mutumia nayo no kiwango kia muthuri kiiguru niguo imutue muthuri kairetu gaka ria gakugimara kambiririe kugia nyondo kambirie kahinda ka mweri na koniga ukona hormones ici cia tumia ici tu estrogen na progesterone nacio cia iguru no na athuri ni mari estrogen na progesterone na atumia ni mari testosterone. Kwoguo kiria kimataga na ni hau wauga imbalance tondu imbalance ni kuga hormone ino ni thiete either iguru ukira hari yagiriire kana ithi na interpretation kana uria turoraga hormones niguo tuge ithi kana iguru ri undu wa mbere wi muthuri ka wi mutumia tondu riu ri testosterone ina mutumia ina muthuri ni kiwango kia muthuri ni kiriko kia mutumia wina miaka igana mutumia ni tuge wa menopause estrogen yake tio ya mutumia ora miaka ino ya kuheo ciana ona no ukorwo wi murwaru health yaku kwoguo tukirora hormones niguo tuge kana cie sawa kana ni imbalance he maundu mau tukoragwo twikirite thutha wa meciria maitu tukiinterpret report iyo. Okay. Yes. We ndaguthaitha but then angikorwo hitaringi atumia tukiri na cia reproductive ni turi na ici cia hitaringi kahinda ga gukigia mwana kahinda ka mweri no tukiuge atumia me hormones nyingi gukira athuri reke tuge hormones iria cia tumia cingikorwo cie nyingi ni moneka mena hormones nyingi tondu ni icenjagia muno riria o stage ya mutumia kairetu kanini kairetu gakigimara mutumia ohada hormones ni gucenjia no na muthuri darohada mutumia akinya menopause hormone ni gucenjia koguo kaigwa tukiaririria hormones muno ni koragwo emurikite atumia tondu ni makorwo na gucenjia fluctuation ino nyingi no tikuga ati mena hormones nyingi tugitara ithabu ukira muthuri to muthuri muno tugukorwo tukiaria hormone imwe testosterone na kaingi kahi kagi marari testosterone iyo irimeinaga the same riu no anga muthuri mukuru ikunyihanyiha no ariona kiwango kiega kiria nyonaga tutingithiaga menopause ri ngai agatuiguira tha angituiguagira tha ni undu wa riri at least ka estrogen gaikarange we no tondu rimwe ni nguthoraga ta riu my aunties thakaga nake muno no amenya mamwanyu he ni ugugitigira kiboko ino heka guyaga tathiraga with your parents baruta tata ciru ni nyonaga rimwe to hot flashes na gakionaga kimwira kairetu ni guthukire riu ni nyonaga uria aragieka gakimwira
And even maybe my, you know, atumia, no amenya atumia rimwe tutiririka ni mugukiaria. So kona kaundukagia ena morito mayo no gweciria ikiri ona function tondu ungiciria yani uracira nginya ina miaka na iteri muturire ucio we na riu mutumia kaingi niwe maundu mothe niwe kuongithia niwe kurera mwana ucio kujia no break njega mwathani atuheire. Exactly. Nona thank you no adirikania kaundukagia hau agweta hakuongithia prolactin. Yes. That's another hormone. Yes. Athuri ne mare prolactin ne yo iri ya mwana. Okay, prolactin tumiwe ni hormone iria ituheaga iria ria mwana na ni ithiaga iguru ha mutumia kuheo kana. Athuri ni mari prolactin no prolactin yao ti nyingi na prolactin tutio fio wira uria rutaga mwiri-ini wa muthuri no ne hutanetie no horo wa fertility ya thuri tondu angiko prolactin ya muthuri iguru ni ku affect fertility yake tutingitariria fio ni atia no ndiagi gukorwo iguru ni ku affect fertility yake. And on that note so dina break kwoguo muthuri ni prolactin na icio nicio hormones imwe tari muthuri angecirie na hormonal imbalance kaingi uri araigua mwiri kana mena thina wa kugia twana ni aguthimirwo ona githimagirwo testosterone ukuona agithimirwo prolactin na thyroid hormone. Na dakuri gotondo rere he muthuri gushiro na area feature si hana maumbile ya kipindi kiega mona Hamisi Hamadere haga thino wa Citizen TV our sister station. So muthuri ucio ri ari na etago gigo no gynecomastia to muthuri ndarirwo gukona nyondo gukona nyondo ni gynecomastia no giganomastia ri haria uraigua giant ri ona mutumia riu kuria tume makona nyondo nene muno shira affect nginya mugongo agekwa operation. Riu ucio no akorwo ena tumor ka growth ira produce iyo prolactin na njira iguru undu itagiriire na prolactin igakiruta wira uria uwi akurehe iria. Riu tocio ni agugithuthurio tumenye prolactin irauma hana tumuhe dawa tondu tino mutumia gukorwo muthuri gukorwo wane na nyondo proper formed na wa still ikorwo ati ni iraruta iria. Na tumia ria na uhita ringi tuonaga mena nyondo excess nene gukiraga githimi ucio no thina nyona gukimagia still no thina tondu riu nyondo kuneneha muno kaigwa mundu nyondo ika ina kilo hakuhi 10 nyurake imagine ukua kilo icio na mugongo riu acio kaingi na kaingi ona ngikoti hormono ni ma advice au meko surgery inyihanyihe niguo muturire uhote guthie na mbere. No gukura gwa cio guo ni hari agikura riu hormone yake ri iguru muno igituma nyondo ikure excessively. Okay. Riu hitare gitugiuka hari cia mutumia and also muno to muthi turore cia mutumia and also na thuri tutikumatiga na thutha. So is it that hitare nigetha tukinyora ure turanire tukiambirie nigetha tugehe na imbalance niki gikoragwo kihitanite hari hormones ici watwira makiria ma 50 iria mundu akoragwo nacio thiini wa mwiri? Ni mwiri gukorwo ni ura produce hormones eo nyingi gukira uria ifatarikite. No ikorwo twarorari tutirona niki kiratume ikorwo nyingi idiopathic kana ugakorwo wina growth kiga kiu ni tuge kwa muhiano tari hormones cia tumia estrogen progesterone cia bagiriria kiga twita pituitary. Riu pituitary ori niyo irutaga hormones iria cithiaga ovary niguo ovary tuhe estrogen na progesterone. Pituitary no igie growth irute hormones nyingi gukira uria ciagirire riu ikarehe thina mwiri-ini. Muno mundu akumenya hormones ni imbalance no ndungikira uguo uge anga hormones ciakwa ni imbalance ni maundu ukuona mwiri-ini waku tondu hormones ihutanetie na kiega giothe kia mwiri. Kwa muhiano njuiri uko ihurite mutwe no hormones riu ungikorwo ta mutumia ena testosterone nyingi ni ukuona njuiri ni ambiriria gwikatia utwika kana akagia pattern twitaga male bald uria thuri makuru uria njuiri yambagia kura haha riu hau neyo ni ta dalili testosterone ikorwo iguru. Gothi nayo no uhoro wa hormones ni tuge hormone ta cortisol ni ikoragwo ikirora uhoro wa
maundu ta acne thundo riu ingiko iguru muno ni ukuona ngothi yaku agati njega kana ngothi kumagara estrogen ingithie thi na ni ukuona atumia makinya menopause ngothi ndikoragwo elastic he uria ethinaga guo kana ta ingitihe kana ihenya muno ucio no uhoro wa hormones woko no ria ngoro irahura ingiko ni irahura muno no ikorwo thyroid hormone iguru koguo ni gwithikiriria mwiri waku waigua handu hatarathie wega obvious ni tohoro wa kahinda ka mweri gatiroka kana goka ni karoka muno matuku maingi kana ona ta infertility gukorwo ndrohanda mau ni maundu ma hormones ona horo wa irio guthio urathie kahinda maita maigana we ukothia kahinda kanene rimwe kiumia ucio no ukorwo ni thina wa hormones tondu yo ti normal functioning ya mwiri koguo ngikorwo warororia mwiri waku uruta wira kana weroro guo ukona ndiagi gukorwo hana uthundo ici ni ciaingiha muno ni wega riu wone ndagitari na ithimi imwe tuguthima ni icio cia hormones na coke turore ni hormone iriku ingikorwo itari balanced tumenye uria tukurigita na ni ithimi iriku mwega hormones ri tugire cia produce kuma kiga kimweri no nginya cingire thakame-ini cithie kiga kiria ciagwo ikiruta wira kwa muhiano ketuheane muhiano very simple iyo pituitary ndagweta ni kuruta hormone etagwo follicular stimulating hormone FSH ingire thakame-ini niguo ethie ovary ituhe estrogen koguo tukuoya thakame kou hau niho hormone iracera riu tuoya thakame ethie labu ethimwo ithimi tumenye githimi kia estrogen gia kinya haha kia thyroid kia cortisol maundu ta mau still he hormones cia affectagwo ni mathaa he hormone ungirwo iyo uguthimwo utarite nanyita he ukwiro iyo thimagwo rucini woka thaa 8 umuthi thaa ici twakuona ndungihota guthimwo thiugoka rucio mbere ya thaa 1 tondu nacio hormones ona wi muthenya umwe 24 hours he riria iguthi iguru ta cortisol iguru rucini na haha hwaini-ini koguo gatagate muthenya tigutuhe bica iria yagirire koguo tukuoya thakame na kuringana ni hormone iriku tukwire niri uguthie lab kurutwa thakame cortisol rutaga wira uriku cortisol ikoragwo na uhoro wa inflammation uhoro wa immunity cortisol niyo ungitungana na ugwati niyo haicage gakwira either ure kana urwe na kiria kiu watungana nakio na uhoro wa metabolism ni very important on uhoro wa shukari ungiona cortisol iguru ni kurehera weight depression diabetes ikirathi kiria kia dawa iria twita steroids cortisol are actually steroids no iria normal mwiri-ini cingithii iguru ikarehe mathina maria wigua makirwo ma dawa cia steroids okay riu kugo muguthie mucokie akorwo ni cortisol mumicokie na tumicokie thi tukuhe dawa cia gucokia thi kana oko ethi tukuhe dawa ya cortisol yo nyene itamburugutu totaru ni njiguaga nginya atumia ukaigua harimo ukaga makauga ati ni marenda kwambatirio estrogen tukarigwo hau na taringi miaka yao ni kinyire nowe ndarakienda gukura ni kuri hormones iciri ni ciekuo ta dawa tablets so agikonyo we na gitumi kiganiru na nduri na risk tondu no ya hormone very sensitive estrogen ti hormone eheagwo andu othe kana atumia othe ni matwakinya menopause ni kugwa na atumia rimwe ni maiguaga uhoro uyu mucio maragerera ni urama hatika ni arathithina ndari na mudi ni ambiria kuriganirwo kauga ihitomerie ndawe no njoke haria ndirari handu ha kuingira menopause no iyo ya ku replace woguo ni koragwo na risk koguo ni tukurora we ungikona thina tuge wa ngoro murimo wa ngoro nduri candidate njega ya estrogen hormone ici imwe ni ihutanitie na mirimu ta ya cancer ungikoo kwanyu twanga mirimu ta cancer ya nyondo ovarian cancer icio ni ironeka ni ihutanitie na hormone ingithii iguru no urehe thina wa tondu ni athira hari yagirire no we urenda kwiongerera riu ni ugukona risk ya ku develop cancer koguo onokoro kwina replacement ta ya hormone ta estrogen
o any hormone ke tuge any hormone tondu na thuri ri no igue mayumethi kana maso guo no iriu maso nio muthuri uri obetwo ni uhoro wa testosterone na kwanza ta gym ni manyuaga shake icio cia testosterone no ni ikoragwo na mogwati mayo koguo ngikinyiro ni urabatara kuongerwo hormone kaba wone ndagitari mumenye urongererwo niki na kana we candidate njega korwo kihuthira hormones kana ni gukurehera mathina mangi moru makiria and especially hitari gerere ukoraga marigitari endocrinologist kana ya kuroro horo igi diabetes ni ukoraga ginya ni urona ni mararora mbegu cia tuhi ukarigwo mbegu cia tuhi na ndagitari ukorora mwana cukari cio kiraku tondu cukari hatire kiga tahutitie cukari ungikorwo we imbalanced kana we na thina wa insulin ginya ona mutumia tigona ka fertility or well control tondu hutitie ciega ciothe cia mwiri ginya maitho wewe ne ndaigwa uhoro wa hormones ndi kana ni uguthira umuthi no ngiega guthira still hari ciurio koragwo gitutumirana kana haitare ngere mwe ginya ugakorwo ati hena undu ngienda tukuririe na thina ciurio imwe no na ginya still ringi tugukorwo twina cio no tuguthi na mbere na kuria ndagitari no ningi hari ha 22488 tutienda gutire ho nikio hende ciothe kwa na TV yaku na mbere ya haria ni gukwira ati we open gutwariria we open kuria kurio we open suggestion compliment anything nigetha tukahotorwo na ikumenya hitare ingi tuka gauge level yaku hari ukinyete nikio urenda guthomithio hitare ingi ni hotana nyita nigetha hindi ingi tugita ndagitari ni tugatherithia makiria nigetha uhote gutaukirwo na njira igwete so tucoke gicunji gia keri kahindi gatari kuraya oro riu Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikaiyukio kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute na gikeno ege gutangathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. Masterchef ni mushamo wa murima. Masterchef gima ni raithi gukima na eshama iyo nacio irugitwo na maguta ma Masterchef tigatu. Masterchef gura duka-ini yothe hakuhi nawe kana haria kitushwari.com. Mona kufai iyo ni godoro egokinywo ni ndai na mwitheinie negatigwe rugamite ngai ndere ndeka onegaretwo igoro ni kagogo gikondoro giki ni kiriku giki kiretwo Pacific Mattress kuma Modern Furniture Pacific oya maturaga ite kai kuri angi na kiratumirwo goko na pocket springs ni ire kona cio ndigo gikuonia ni ukoigwo pocket spring eti well ovakova na miaka waiga ni igana moja 0716 3355 0748486829 na wagura godoro tugakurehera ogwaku mucii hatari marihi. Hello Pragia. Hello. Uraria na nyina wa Taburinyo na ndigukukithio ko kuria wanjirire Fahari Homes na Broti. Akona atia ko. Uria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena
na kuigogo ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau na ningire kanitha munene ta kiorio kou na ni njui ni wona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa highway na thogora ni kirigana ria 60 eni Jitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tulina broti tigalite kumena wa Kivyoko, tuhure thimu namba 0704 000 111. Kana tucereka Makis Nevers Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Ni matwe sawa. Lete kifungu. Lete kifungu. Anafanya kazi na kwa gumu hapo. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me I feel like this is the best time now Brayo tutolee hii element. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Twacokereria twina Dr. Lilian Wangui na tugithie na mbere wega hwaini turaria uhoro igi hormonal imbalance atwira ati ici ni chemicals iria ci producagwo ni mwiri na acoka twira ati mwiri wa mundu wina makiria ma hormones 50 na ati turi atumia ati kuga ati turi na hormones nyingi gukira ki arume ni tuiganaine so twina ciri tiganite Dr. Lilian na tariu ha hena mundu ratiratirire hai Wambo, what's the cause of infertility? And on the other hand I do see my period normally ni pendo, inaweza kuwa ni hormones? Inaweza kuwa ni hormones, no ikorwo ni hormones, no kaige mutumia urona period o mweri wega no kaige tikoragwo i hormones ucio no akorwo ntwaga ni mikiha ina thina no oko na hormones ni tuthimaga na tukahakikisha onoko period ni irokari ni ara ovulate matumbe ni maraririswo ni ovary na iyo yothe ni function yake ya hormones. Also itumbe no riririswo na rifertilizwo no riu he hormones ciharagiriria haha endometrium nyugu haria mwana aguka gukura riu angeko hormones ciethe ta progesterone fertilization ya happen no oka haha nyugu iniri dewe kauma tondu hatiuma hahariririe koguo ni tuthima hormones na ni part imwe nene ya maundu ma infertility koguo ni wega o ni daktari na thimo hormones agithimagwo maundu maria mangi tuwe makosaga infertility. Thank you daktari. Aya hai Wambo na daktari, does coil cause hormonal imbalance? Ego Susan Susan ndanatwira ni coil iriku na tondu coil ni mithemba iri he coil iri ya tene copper coil iyo ndikoragwo na hormones oko ni araririria iyo ndigukorwo na handu irahutania na hormonal imbalance kugakore na hormonal imbalance arorwo ndungi no riu ni kuri coil iho muno tumio imire na thima niguo kire mithemba ingi ikoragwo hormonal coil riu ungikirwo yo ri na we very sensitive na hormone ikoragwo coil niyo ni ukugia dalili cia hormonal imbalance kwi mundu angikirwo coil au methundu agi yakini kana ambiririe kugia ritu kana kaigua bloated ndekirite gas uguo iyo no ikose kogwe ko depend araririria coil iriku. Good. Hormones ni affectaga punctuality ya kahinda kamweri and also hitarege gucenjia ni gokire wiki no ni gaterire mweri uyu ndonoka erege ni ukire such that mundu cina irregularity yake ya kuna kahinda kake kamweri oko he kindu purely ni hormonal driven ni kahinda kamweri koguo kahinda kamweri karoka thiku cigana karoka kahana atia
maundu mothe ni hormones. Koguo ngiko wina kahinda ka mweri either karoka kaingi, kahinda ka mweri kagirwo guka thutha wa thiku minimum 21 days nginya 38 days. Riu angiko we wona kahinda ka mweri thutha wa mieri iri, iyo ni hormonal imbalance. Oko kahinda ka ndurani na ciumia igiri nigokire, iyo no hormonal imbalance. Yes, iyo ni system imwe purely ikoragwo igiterefo ni hormones. Okay, good. Aya, Wambo, hebu uliza daktari, nimekaa 6 months bila shindano na sijashika ball. Shida ni hormones ama ni nini? Ni shiko? Yes, shiko shidano ni tuwe kumatene. Shidano ni wikaine undu twitaga na githungu delay to return to fertility. Ate warugamia shidano ona no unine mwaka kana iri utari wohanda. Gucia hormone iyo itari yauma mwiri fio na mwiri waku utari wokira. Koguo gukorwa atonete kahinda kana ohete nda mieri 6 ucio ni undu tuonaga na shidano no ti aikare hau angiko twangona miaka ni thiete na ni arenda kugia mwana na ihenya ni one ndagitari ni ku jumpstart system kumuhe hormones o icio ci balanced kahinda ka mweri goke na ambiririe ovulate. Au ha methondekere ni je ni tuguka tondu ndingia gacure cigano na hari methondekere. Aya, Tindin kumana Rumoro Town, ni nini inaweza kuwa reason ya kukua na brown discharge after periods na inakaa wiki moja then after period ishe? Iyo inaweza kuwa hormone, no ikoro hormone, no kaigeo igukorwo twanga thiini wa nyungu yake no akorwo na growth ta fibroid na polyps. Koguo kahinda ka mweri ri uria gokaga gakauma gothe gagathira thutha wa thiku 4-5 ri hau hena tunyamu tuu tukurite ri hatiratwarana na gikonde giki kingi. Koguo hagatigwo hagitatagia ukona wina ga stretch tugetaga tiri hau ura stain. Ucio no ikoroti hormones pase ni wega ona hurwo bisha ya nyungu wa mwana oneke kahena indo ci ku thini kana na infection no iheane pattern teo. Arafu akoga terere then mbona mtu upata some infection before and after period? Okay, iyo ni kaige tuhuthagira uria uga tuhuthagira ritwa riri hormonal imbalance. No yo ria tungitariria ni atiriri hormones ri itigokorwo cie iguru kana cie thi hindi yo around period, no githimi kiu kihore time tuge kiumia kimwe mbere ya period progesterone ni thiaga iguru na atumia amwe ni magiagwo ni progesterone yo guthi iguru diumete nja yo horo no iguru ukona riu ni akugia pH twita pH riera ria haria njira yo ciari igacenjia. Koguo bacteria iria ikoragwo hau na yeast ika overgrow. Ukona ni aragia thina wa gwithwa na thina ya discharge. Ni tondu riu sensitive muno na hormone yo gukorwo ihaicite uria yagirire kahinda-ini kau ka mbere ya mweri. Okay, agashoka kugaterere. Another question, can painkillers zenye mtu ukunywa juu ya period pain affect anything? Is it change of hormones imbalance? Caroline already sure that too. Painkillers per se iti ku affect hormones no twangarori ugo twanga painkillers she affect horo wa kuhanda uka affect horo wa ovulation ika cause early miscarriage. Koguo riu painkillers painkillers tugikwiroko ni urageria kuhanda na nituwe ni ukoragwo na painful periods na head dawa tukuhea tukwira riu riri urenda kuhanda ici avoid ici no ci nyihanyihie chance yaku ya kuhanda. Koguo twangara connect uhoro wa painkillers na uhoro wa kuhanda kuwa kona heno uhoro wa hormonal imbalance. Thank you Dr. Lilian. Sasa ni Wambo na daktari, mimi nilikuwa nauliza ukipata mtoi unafaa kukaa how many months ndio periods zako na hormones zirudi normal? Riu ni kuringana na mwiri wa mundu, no kiria gitumaga period itigacoke ni hormone ya kuongithia prolactin iguru. As long as ni urongithia atumia amwe ni mathia nginya mwaka mugima
period itari racoka neo ni kawaida no thutha wa mwaka hakuya tumio the period ni coka koguo kodani nite mwaka ndagakorwe na thina na oko no arongithia ucio ni wira wa prolactin koguo riu nona riria twauga prolactin iguru ugicaria nda ndungiohanda no guo uiratuma period ndegekata ndigoka ndura ovulate tondu iguru no ni raruta wira mwega riu tondu ni raguteithia kuongithia uhoro wa tugetarengiriri ni ukoraga atumia marongithia ni ugukora ta ni ndina iria ringi nake mutumia ungi arakwira nie ona ni thibitari ndirathie tondu ni ona kuma ndagea mwana akwa ndarona ke iria na nyondo no gutura iratura gutire kindu ciraruta so uhoro wa mutumia mumwe gukorwo na iria ringi ria kuongithia na kana gukorwo na flow ya iria riu no ngihita ringi ndari orona kanini is it connected na hormones? Yes, it is connected no horocio wa prolactin either ndari na prolactin jiganu kana no akorwo ena stress ni undu wa itumi tiganite twaga ona kuheo mwana hari na nguraro na yani ndahonete wega stress nayo ri ikarehe iguru hormone ingi cortisol nayo ri ni irahure eno ingi ukona iria ritirauma riu uyo ni uhoro wa hormones na tukumuteithia uhoro wa kuongithia konitra stress tunyihanyihie riu tuonekana iria ni riguka okay aya oginake gaturi atiriri wambo sasa do men suffer hormonal imbalance ne gari wa keno men suffer hormonal imbalance tugimenya atia ona riu ri ni maundu ta mau tukugaga ungiona nawe wina okay arume ni magia thundo no he ingi excessive ni tuge kana ukaigua unogereire oguo nduri na hinya uraigua we weak riu yo no ikorwe hormonal imbalance kana ngoro ni irahura muno no ikorwe hormonal imbalance kana no nduta infertility yo no ikorwe hormonal imbalance yes koguo na rume no magie hormonal imbalance okay dragere kurora hormonal imbalance yerume is maybe even breaking of voice modurume hote kuri na base ria agireire is it a hormonal stand-up? Is a testosterone issue. Yes, testosterone niyo ikoragwo ithiaga iguru niguo kugie na breaking iyo ya voice. Angikorwo na wathe ati testosterone dia haicirio ria yagirire ona voice no yage ku break kanona akure araihe kana agie physique ya mundurume na rimwe imwe icio ni genetic mwana ucio gakorwo ndari na chromosome iria cia guko ikiruta testosterone iganite so ni ku affect ginya guciarithia gwake mutumia guciarithia ni ku affect tondu ni ku affect matumbi we hormones by the guciria it's more than they very broad na ni gwiciria hormone ithia na speciality uguo tari turariria hormone cia fertility no horo wa guciara icio ni gynecologist ona dagitari wa shukari ucio no hormones ara deal na ona dagitari ni tuge wa pressure no ikorwo ni thyroid ina thina koguo o hormones yo hormone ri ni na system tofauti okay haya wambo niko na swali I'm pregnant na niko na 4 months na sijaenda hosi alafu this is my first time to be pregnant na sikulange kitu iko na sukari is it a hormone problem Mwash Lucy okay okay undu wa mbere ni nda ya mbere ne mieri na ndari arathie thibitari no ndimwe encourage athie thibitari no number 2 iyo ni hormonal imbalance not murimu ni pregnancy ni ukana na kumena indo kaigwa ngoro yaku ndirenda kindu urendete muno ndurahotana nakio ti murimu pase no ni hormones iratuma uigwe ndurenda indo icio no ti murimu ikamela ginya gathafuni thafuni ndamenete tuminungo tuminungo irio muthemba fulani ona andu amwe ni maugo kamena mundu mwene mau ne hormones iratereba meciria maku no ri oraigwa no ti ndwari hasa atiri utukuhe kindu ambiririe kuria shukari tugwetera mieri kende thire ni mugucokanwa na shukari okay haya wambo sasa niulizie daktari naweza tumia nini na nimebleed for 2 months now na huwa natumia implants nimekaa nayo miaka 2 kila nikifanya kitendo cha ndoa na bwana yangu ninaanza kubleed inaweza kuwa ni hormonal imbalance itagomagimagi yo implant ni hormone in itself iraingira mwiri
na kuri andu hormone iyo ikosaga prolonged bleeding no any bleeding itari no mwatumia ini ni twendage thuthurio tutikauge ni implant no ko kwi murimu ungi wingirite ki nyungu-ini yake kana cervix ni wega athie arorwo hakikishe oko ni hormonal imbalance kana ni aguikara na implant hiyo kana ni kuruta agie method ingi ta kumuthumbura. Aya jitikirie Dr. Lilian orodu mwenae muroreri tucokererie na uhoro wigi hormonal imbalance kiuria geku ni nguraga ndugatige na thutha etikira nguririkanie page citu na twacokererie urori ukahinda gatari kuraya gicunjini gia gatatu. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Okuregi muthako wa Gwa Makeri ni ucokete ndio muno due to public demand. Kwendego Production ni marakurehera muthako wa Gwa Makeri the rerun mundu wari na igweta Thursday tariki 28 ginya Sunday tariki 31 mweri uyu wenana ni kuria mucii munene wa Kenya National Theatre. Hihi ni waiguire ngumo cia muthako uyu? Hihi ni wacereirwo kuhura tigiti? No wende gucama mwago wa Gwa Makeri? Ni tucokete ni maitho cokia rurimi Gwa Makeri rerun. Tigiti ni ngiri tu. Gata tigiti kuhitukira viewtickets.com kana madfund.com. gutire hindi tungituika turitindaga haha twathwo ni mundu muka. Gwa Makeri, bigger, better na shamatu. Gwa Makeri, brought to you in partnership with Royal Media Services. KCSE graduate. Want to become a global professional in the medical industry? Train at Jordan College of Technology, a brand trusted by employers globally. Enroll now in our School of Medical and Health Sciences for courses like orthopedic and trauma medicine, perioperative theatre, dental surgery, caregiver, medical engineering, nutrition, healthcare support, community health, science lab, optical and more. We boast modern well-equipped skills labs and we have partnered with key hospitals for clinical rotations and attachments. Applied for our September intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Uigithia wa migunda ni ufataraga mitaratara mirumu nigetha ukuhe umithio. Muthenya wa gatano tariki 29 wenana mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini. Nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini. Makinyitoge ni Fred Kahura kuma Golden Dreamland and Properties Limited. Nderetine ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni nderetine ya mwanya. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nick ena mathire maingi na no gukana arakana temakagorire ginya mundu akimurandura gavana na doyo ndo aturaga hithitu. Imagine wewe na manohoro ucio. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow.
Asanteni wa Kenya. Ungenda rwimbo ruru rutuike rugathi thimu-ini yaku hihinya star 860 star 281 hash na uririkane inoro ni muci wa aini othe Maria tukuhariirie inoro hwaine EACC kwendekithia guthitangwo kwa magavana eri na mubunge umwe makigwetanio na ungumania. People have interest in procurement. These are important reforms, and I'm sorry we will not go back on them. Thirikari kuga kuri maabitha marathatie mubango wa kandarathi cia nenda-ini niguo matambie ungumania. The two-bedroomed house that we had agreed on under our current arrangement in affordable housing costs 2 million shillings. We are going to pay for you half that amount. We're going to pay for you 1 million shillings. Na President Ruto gutuga athakia Harambee Stars na nyumba cia raithi. Welcome back. Gicunji kia muthia kana gia gutiriha giki waine Dr. Lilian Wangui haratwaririria horo wigie hormonal imbalance no igwa tukorwo na makiria ma 50 hormones thiini wa mwiri witu na ciuria ciaku ni cicio ni cia tutereba wega biu no ndina kia mwisho ndagitari turoria atiriri haha hormonal imbalance ri no irehe cancer mwiri-ini ni njoki wa karatina. Hormones riu he cancer turamenya he cancer tugeta cancer cia nyondo tugaga iyo cancer is sensitive ku estrogen oko ni cancer imwe cia ovary ni sensitive ku estrogen umko mutumia ta ucio angikona estrogen iguru ri wona ni rafuel ni maguta kwi cancer ni gukura he mirimo yo ta polycystic ovarian syndrome iyo twagwana aririria todo wa hormonal imbalance ta estrogen ikoragwo iguru muno in polycystic ovaries uhoro ta wa cancer ya nyungu endometrium hari polycystic estrogen ikoragwo iguru riu ni ukuona endometrium ni rakura todo thina mwa polycystic period itiukaga o mweri kuri mundu gukona period rimwe mwaka kana maita meri mwaka riu ino etarauma ya overgrow rimwe ni gucenjia igatuika murimo wa cancer kwa yes he hormones no she cause cancer the answer ni yes good na how to kare ne ho hena kiure gukuigire ke horo wigi family planning methods na horo wigi hormones yes the family planning methods especially iria hormonal ni wega ukonana na ndagitari mukaririria ugima waku wa mwiri kindu tutara medical history he maundu ungitwira tari unginjira kwanyu cancer ya nyondo iguru muno shushu wanyu tata wanyu mamu wanyu he hormones gukwira witheme tondu no ikorwo cikiongerera risk yaku ya gukorwo on top of iyo ya family history risk riu ni turokuongerera kaundu kangi kangithi kongerere risk yaku ya kugia cancer koguo riu ni wega utano ya method ine ya family planning mwaranirie na ndagitari arore kindu tuta risk profile ino hormone no iguthukire kana ino ni njega nawe koguo kwi hormones tutangi ona ngiko we na murimu wa ini tutingikuhe family planning cia hormones haya iron ni ruwira nyonaga hau ha family planning na ni wekaega ni gukaga cira kauri ni ugathi ugakora hitaringi mutumia na hormonal imbalance no kiria ekuheo ni dawa ici cia family planning kurigita hormonal imbalance yo so now is this irony is this paradox ne mix sarcasm ne paradox you call it paradox in medical kogo dige kurehe o broadcasting haha ko ndiko thoma ma literature na sarcasm irony na issue cio the kitie ino ndiko ya irony ka sarcasm we can call it a paradox tondu riu ni tukurora
he hormonal imbalance iroka tukurigita na burugutu pills tondu pills nayo dose ya pills iguthi igananie hormones icio ciaku gwa kahinda acoke wone mwiri waku ni wekatia ni wa recover. He mundu gukwira ni ndaheirwo pills mieri 3 hormones ciakwa cigiuka wega tondu kainge na kainge ona tutina classify hormonal imbalance he temporary twanga wina stress icio cia menopause ni kuhituka irahituka kana he kaundu uragerera ga gutuma ugie hormonal imbalance hindio ni tugukuhe ta pills icio ni guteithia but still no tukuoya medical history tondu ungikora twanga wina risk ni tugeta ya clots nego ko de very careful ni hormone iriku ndirakuhe onokoro ni undu wigie ku balance bleeding woka nayo okay haya ni turore tariri tariu ni ngoraga kindu ta tuge atumia mekitwo hysterectomy kana na njira nguhe mwiroreri mutumia urutitwo nyungu yake ya uciari ni ukoraga he maundu mambiriria gucenjia thiini wa mwiri wao riu kiuria ni ndiyuragia ndeika tondu hitarenge ni megukuiturura kana mageria hitarenge gukwira maundu matiganite is it uterus cario ikoragwo na hormones kana nire hormones no kuria and how is it that mutumia arutwo ni ukuona ati hari hormones ciacenjia thiini wa mwiri wake physically ona maundu tukimurura well gwiciria operation iyo ni to mixaga tondu no uthi urutwo nyungu eika nyungu ni haria mwana ikaraga tuge twangai na fibroid kana maundu mangi na ni urikitie horo wa kugia ciana okerwo ni tukuruta nyungu no ndukinyetie miaka ta 50 guthi na iguru uri ona fatana ovaries ni cio irutaga hormones nyungu hatire hormones iruta nyungu ni kwamukira irute wira uria yagirire koguo unless akirutwo nyungu ona ovaries ni ciarutirwo na tehe mirimo ono ntuge ni cancer ciumaga ciothe koguo riu ucio hau neigira menopause na ni akwambiriria kuona dalili icio cia hormone change ya menopause okay no kurutwo nyungu eika uguo eika ndoi ukona thina wa no ni jugwa mukiuga ati matumbi ni mari hormones nigu ni ovary tiate ni mari nimo hormones ciumaga ni estrogen na progesterone na testosterone ciatumia ciumaga in the ovaries. Progesterone when is it used? Progesterone is very important hindi riria ri uroka kuhanda progesterone yo iharagiriria nyungu estrogen yo itumaga itumbi riume in simple terms ni irutaga mawira maingi muno but very simply estrogen ni yo itumaga itumbi riume na uritumbi rioka hahari progesterone igakorwo ihariririe nyungu wega handu mwana gukoma na akure na ndeo ndikaume progesterone nyitagirira nginyanda tari ungikona bleeding uguo threatening nda ni irenda kuma progesterone hormone imwe tugukuhe ya guteithiriria ndeo ndikaume but twoka ni uhoro igi mirigitire hormonal therapy niki Dr. Lilian na mumihuthagira atia na ni urigiti ni njira ya urigiti hormonal therapy agikoro urarongoreria hormone iria tui ati ici hormones cia estrogen na progesterone gukorwo ciithi riu iyo ni tukuhuthira kwa muhiano ungigia na muiritu wa miaka 30 ni arwara cancer ya ovary no nginya cirutwo no riu ri estrogen ti uhoro wa kugia ciana ri ina fata health ya ngoro ina fata health ya mahindi koguo mwana ucio tungimutiga tutakumuhe hormone replacement ni akuingira hatikaini ya heart disease osteoporosis mahindi kwaga hinya koguo riu tocio ri ni kuri urigiti ucio wa estrogen therapy ona atumia makinyite menopause riria symptoms cia magia muno ukona ni cia affect muturire wa mutumia ucio ndarahota kuruta wira wake na ni candidate njega ya kuheo hormone therapy ni akuheo icio ni cia reproduction no ngikona tuge thyroid yaku ri low thyroid ndiraruta ni ukuheo thyroid yo ita hormone ini koguo ona insulin eno andu methecaga ri is a hormone ingikora ndurahota guproduce wega na cukari we iguru ni ukuheo insulin withece koguo hormone therapy ni turigitaga no iyo ya kuheo dawa ni hormones ciumite nja horo fiu no kaingi atumia makiari horo wa hormonal imbalance thundu ni ciumire kiro ni ciukire twamba kumera lifestyle changes hormone ci affectagwo muno ni kiri uraria ni exercise kana ni urakoma
enough mathaa mugwanja guthie mathaa kenda na uhoro wa ku manage stress ona utari na ndwari nene maundu mana warora ni ukuona hormone imbalance urauga gokonta discharge icio okoneta thundo icio okoneta mood no wahota ku balance maundu mau ona utameretio na dawa nemo kogo first and foremost lifestyle change ni very important he ku balance hormone riu ingikorwo ni hormone ikirite muno kiga kiria kiruta hormone ni kio kirwaru ni tugikuhe dawa uguo ni kuga hedira turi on periods mood uri koraga rimwe mutumia ni arakarire ni murito ndarenda kweria na mundu ni kienga kuri nginya gakoraga muthuri taringi ni orire ona thuringi ni muga ni metigirite muno the period pregnancy period. Yes, are hormones involved? Yes, with mental well-being na mood yaku na kuigua kenete na kuigua shanjamukite ukienda guthia nduini riu hormones imwe ta progesterone ingithiguru ni uko urenda horo wa andu utokeria na andu urenda tu ugaikara ta mundu depressed koguo yes they ira play role ya mental health na nikio urona kindu ta exercise uge exercise ni uko produce riu hormones ta serotonin endorphins hormones iria cituma mundu aigue acanjamukite na kienda guikara na andu aria angi so hormones ni cieho mental health ona ungikorwo ureciria wina murimo yani ta depression kana anxiety uthi wone ndagitari aria marigita mirimo ya mind mental health ri undu wa mbere wa baguthimwo to no ukorwo ti actual depression uria tumiwe thyroid yaku niyo ina thina niyo irakurehera depression niyo kana cortisol niyo iguru uru nikio we depressed ma correct cortisol ukahona depression ugathi na mbere na muturire. So dagitari apart from maybe hormonal therapy correction ya diet kana hitari gikiria mundu araria ni hari maundu mangi muhuthagira gu treat hormonal imbalance ingikorwo hormones ira produce ni uria jugire ni growth no irutwo tondu no ikorwo thyroid ni ibete thyroid ndio ina gikungwita gwate goita guba riu ya ibari no i overproduce nuona ni ugithijwo irutwo iyo ira over function ibetheto ni ukora atumia kuri mama hiza yes koguo angiko hormone ciraumana na growth ni uguthijwo koguo he uhoro wa lifestyle changes he dawa na he guthijwo icio nicio tuhuthagira kaingi ku manage uhoro wa hormonal imbalance kuringana na ni hormone iriko na ni kigitumite thiguru. It might sound sensitive not to umenyero this is a family show ya so ni ukoraga kuri athuri megukwira atiriri ndari na hamu ya sexual activity ona mutumia ni gukwira ni muthuro kwambwa hutagia everything ni ahete nyoba but nie the time I fear most nerere are hutia for any sexual activity sina mood sijiski nothing na gutiri ndo ahiteirie riu ndiga gwatire Dr. Lilian na niguo atumia ni njoi kabesha gatuheaga mood ya maundu matiganite ri oyo nginya ndakiria NATM you know she even has a ATM na nginya pass niguo no ikorwo ni hormonal imbalance agako libido ona uhoro ucio wa kuona na kihiko-ini excitement yo ukorwo na wina reciria riu mau mothe ni uhoro wa hormones ona ngikohetwo maundu mau mothe ri no korwo twanga hormone ni tugeta cortisol iguru muno igukuiga tu we flat hatiri undu urenda especially department yo ndugukorwo wina interest na no wega uthimirwo hormones oko ciina imbalance tukuhe treatment ginya muthuri libido yao is it controlled by hormones testosterone primarily gikorwo ithi riu iyo ni ona niyo riu ona rimwe some problems ta erectile dysfunction dio na yani njo wanaririria riu mau mothe ni maundu ma testosterone muthuri kuri moni kwarahuka giko-ini gia kihiko riu mau no makoni undu wa testosterone hormones na ni agwiteithika iko very severe yes koguo any hormone ege imbalance no ikuhe ndwari ginya nerves ini nerves ginya growth yani teu na riria ukuigua mundu twanga ni araigua ruo gukira kawaida no he mundu uraigua ha ni ndaigua ruo gukira haha nerve yo ni iraruta ni ira produce chemicals icio ri ciratera no hormones igakorwo excess ona ta mahindi growth ya mahindi he growth hormone ukona kana ni kahoma gatina raiho ria kagiriire growth hormone no ikorwo irari thi mwana ucio agikura
Yes. Nĩ ndamakire nyonete mwana agĩthimwo bone age. Bone age. Nĩ ndaiguĩte ũhoro ta ũcio. Bone age ĩho ta rĩu ona rĩrĩa ũiguaga nĩ tuge andũ aya tũmeta archaeologist arĩa matwĩraga nĩ mathiĩ ma discover andũ ta Egypt kũrĩa ciĩta pyramid makwĩra andũ aya mathiĩtwo 200 years ago nĩ gũthuthuria mathuthuria mahĩndĩ mau mona ũkũrũ wa mahĩndĩ mau. Koguo bone nĩ ĩrĩ age. Yes, kana mũndũ unfortunately angĩgĩkua nore nĩ tuge ta kũragwo na ikio akuire na mĩaka igana mundu nĩ orire mũciĩ mũtiũĩ no mathome mahĩndĩ mau marĩ how old mundu ũcio akipasi. Archaeologist of the Homo sapiens and Homo habilis in the Hamapithecus in the Homopithecus old age. Wow. But the history was one of my favorite and best subjects. Ni history ona diekire tondu diamenyitaga. Aya riu mwiroreri rimwe ni aritwira we ni subject ri kwahitukaga muno primary and secondary and even campus maybe akorwo kana college kana haria tugithomo akinyirie area hita ringi ahotanaga nayo muno makiria tondu rimwe tutimenyaga but later ni ukoraga haya kumbe these subjects were shaping my life. Yes, and destiny haria guthie kurutira wira. Niwe biology yari biology chemistry icio ni sawa na mathafu. Mathafu icio ni sawa nginya physics physics ni adoragia ega compensate ni mathafu ega compensate riu koguo ni wahotaga kuga a into brackets a minus b into brackets over x find the x gafio kwanza algebra Dr. Lilian twere kule tafadhali Tugetikire no iheo iria Ngai atuhete tũngĩigana na ithuothe rĩ na mũtũrĩre no wage cama warĩtie cia mathabu tiga kwarahũra hormone ya cortisol post traumatic stress disorder. Yes, post traumatic stress ĩyo nĩ kĩ kũririkana kĩndũ gethirimo ko nĩ cortisol hormone nĩ haga stress rĩu ĩ igũrũ ũngĩthima tha ici ũririkanĩte mathabu igũrũ katwarie harĩa ha history English, Swahili. Let's talk about agriculture, business studies. Sure. Let's talk about chemistry. Oh my goodness. Kwanja his nanire udiga gwaterere. Imagine maths I wasn't getting. Na chemistry ni uranyita. Kwanja his the periodic table. Dinyo mode ne demiririkanaga. HCl. Oh my goodness. Tiga. Tuere kule. Mweroreri guy wadhalima. No, by the way, sometimes life is funny. Domenyaga. You know? Na ni wega ku expose na ciana citu igerie maundu mothe tondu ndungimenya strength ya mwana hari yari. Kana tugakinya handu rimwe ni njuga atiriri taru tungicokio na thutha twiro tukinya handu ta CBC ri mwarimu ona tutiratihia mathafutani ugu itatihagia mathafu wi tukarekwo twike mabesha tu ito mabesha matindigaga ona riu matindigaga atire mathafu mabesha na mathafu mabage mothe ithafu ni ithafu kana taru we mona duratihia physics ri magakwira orote ni atire ndungituika pilot wegera karaini kariku nayo neguo no no he physics muturire-ini physics kidogo uria bao mbugu wakwa nguhota gugicenjia ndikahie ni thitima kidogo ona hau ikarite economics ona uria turathinja no uria tukuiga murwaru icio ciothe no physics koguo ndigwiciria he githomo tungiuga kiuragira thi CBC weganiro ne kandi gutoretie Dr. Lilian tukwaria thutha he mautwire kana CBC ni ragutoria wena mwana wa CBC eho ni ramutwara wega. Would you prefer CBC as a parent now ona korwo turero thini wa ndagitari toro hatugaga ni all haha atiri kindu itaiganagira so would you prefer CBC or 844? CBC in terms of policy uria yagirwo gukorwo ikirutano is a beautiful curriculum tondu mwisho wa horo ni gucoka yo strength ya mwana ucio na mutware uguo no CBC irarehe thina implementation either kumwe ni turathie tene muno kana kumwe tukarenga koguo riu hau ni challenges no yathie wega iheo smooth no na alimu mami understand piu ni gukoe system njega tori mwana akure na riu oneka haria no riu hindio tene wekaga ingia force logic history we wike mathafu ke mean grade ikugutha D+ nona no riu CBC ni rathie ima chujite
ugathi werekereirio wewe mundu wa mathabu wewe mundu wa history koguo ni ugu achieve your highest potential this is the mujuru gwiciria implementation ni hotu na problem at least thank you so tugukura ku Dr. Lilian ni ngoragwo Nairobi Upper Hill nyumba itagwo 40 suits iriganitie na thibitari nene ya Kenyatta gorofa ya mugwanja room 701 701 thank you so much clinic yaku itagwo the surgery good wathi ugeithie ndagitari Karanu ni ngumugeithia muno riu oka ni ngamuria kana mara tondu akorwo he kindu ndagitari Karanu endete mara ona ngiuka haha gwae kumuria topic ingi as long as uria intestines you are covered no history yake you are covered so thie mugeithie oka ntukamuria kana mara ni mari hormones ni agakwira uria maruta wira kana he handu hormones irokira good aya mwiroreri ni twathoma na ngwihokorwo nae no wathoma na no wateithika na kindu akorwo he mwanya twatiga nikio tuoyaga ciuria na hindi imwe tukagia korwo ni Fridays mostly nikio onaga tugicokia ciuria na anja tondu he kiuria woria no mathaa maitu manyiha gukira maundu maria tuma namo ugima mwega wa mwiri ndikanoga gukuririkania ni kirathimo. God bless you, bye bye.